uyu munsi wa gatanu nibwo abayobozi bo mu muryango wa Commonwealth bateraniye i Kigali mu Rwanda bavuga ku ngingo zirimo ubufatanye mu bijyanye n'ubucuruzi, ubuzima no kwiteganyagihe. Haravuga kandi ku nyandiko zitavuzweho rumwe zasinywe hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza zo kohereza abimukira basaba ubuhungiro mu Rwanda. Tukiri mu Rwanda, Ministiri w'Intebe w'Ubwongereza ijoro kuwa kane yavuze ku mushinga wo guteza imbere ibihugu 65 bikiri mu nzira y'amajyambere harimo u Rwanda n'ibindi 17 biri muri Commonwealth. Ministiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Tunisia yemeje ko ubuzima n'umutekano bya Perezida Kais Saied bigeramiwe, ibi bigahuzwa n'ibyo umuvugizi wa Ministiri yatangaje ijoro, aho yavuze ko hari igitero kibasiye polisi mu ijoro ryo kuwa kane. Munsi, kuwa gatanu, abimukira bagera ku 2000 barenze uruzitiro rwa Merilla ku gice cya Espagne bavuye muri Maroc, baje guhangana n'inzego zishinzwe umutekano 130 babaca muri humye binjira muri Espagne. Polisi yo mu Bwongereza ejo yafashe abanyanigeriya babiri harimo umunyapolitiki bashinjwa kujyana umwana mu Bwongereza ngo akurwemo ingingo z'umubiri. Kuri ubu umwana ajyanywe ahantu afite umutekano.